naito igo tugusaba abajumbe bari bachete chinguru kiri batumiete ono babekire sheria bunge nabo kwenda kuyike bande wakaneli gombuya mwabatebira barusi umuntu kahukwa ekwenda kwa waka na 50 shillings ono uchi waka na 1200 na kana le death certificate ake toko babol onye mukaraba bengaki ebe ni mukurusa kase bitondo mangana ina mayale aba mrambere ga batara nyoma ngabono ko wachiko nyoma o waka ni 1100 unaiko ni horo mukungu Ihombia ayina alama nana mweta mana hii chifu chifu mbekeleni bunge era bateria bajumbe ya bateribai kumuswada ayina alama nana usora iweda bateria bajumbe ye kumusada umuntu ujikonyoma kana 1100 ashuka katika jina la manani wewe bateria bajumbe umuntu kwa ebitondo yakane 200 ombia washuka katika jina la wano tuwasa nirigaba jumbe wali chinguru chilimu acherete bayina na chocho aka Ruto arusie chibese chase bitondo asenya gitali asoka nyoma asama Ruto kibanga koleki ogibamba kumikaya gotigantigereigo basarena ntoba na inchi kwa kole tuna mwatebete ochafu yule alituingia tukaeka taksi ya church pasta waliomba akashimba na tumetoa. Yule wachafu ameshika rais wetu na wajumbe wake. Pia wamkamata vizuri, roho wa Mungu amuingie, hata hiyo pesa wananchi wetu wawe free. Wacha niwaachie hapo nimkaribishe speaker ili alete deputy governor. Asante. Kile chikanisa chisabe butuko na mugaso tutariho chirusie bana mugabana ko mwirinde kurende iyo agakana ngera n'umuntu gwe kanisa andoko raika nsakara bitine yo muika agadaba guika bando basabe agatoira nilia ono 23 chiko muna tagete gonko libekale kidono ande gaiga mwe wete karutu aitete bili in the assembly aba jumbe bakaruna Nairobi bagacha bagwetakira matanga bakagenda chikanisa chinyinge bagateba urusie bili iyo mugabana agategerere birro by'abantu twanyerusie